رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Saya selaku Kapolres Aceh Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan wartawan, khususnya di wilayah hukum Polres Aceh Utara yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan